Ikaze kuri African Deals Domaine muri aka kanya tujye kubagezaho itangazo rijyanye n'abashaka kwinjira mu gisirikare. Hanyuma iri tangazo rero nk'uko tubikesha urubuga rwa RDF, itangazo riragira riti zawe zo kuba umwe mu ngabo z'u Rwanda. RDF irakuraritse ngo winjire mu cyiciro cy'abasirikari bato no mu mutwe w'inkeragutabara. Aya mahirwe nta gucike. Iyandikishe ku karere cyangwa mu murenge utuyemo guhera ku itariki 21 Kamena kugeza tariki 20 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Nyuma hazakorwa ikizamini. Umwihariko kubifuza kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara bararangije kaminuza, amashami y'ubuganga, ubuhanga, engineering cyangwa se amategeko. Imyaka isabwa ni ukuba utarengeje imyaka 27. Abazaba batariyandikishije ntibyababuza kuza ku munsi w'ibizamini bizakorwa kuva tariki 21 Nyakanga kugeza ku itariki ya 5 Kanama muri uyu mwaka. Ntucikanwe. Ku bindi bisobanuro suri ikaze rero reka tubagezeho itangazo ryose uko ryakabaye, mwebwe mudukurikiye kugira ngo musobanukirwe neza uko aya mahugurwa azagenda akorwa, hanyuma naho azagenda akorerwa muri rusange kugira ngo byose ubikurikirana uko byose byakabaye. Hanyuma rero itangazo ryose uko ryakabaye reka turibagezeho muri aka kanya. Itangazo ryose uko rivuga, hanyuma itangazo riravuga itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara Reserve Force ko kwiyandikisha ku turere no ku mirenge bizarangira ku itariki ya 21 Kamena bizatangira ku itariki ya 21 Kamena kugeza tariki ya 20 Nyakanga 2025. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha ntibyababuza kuza ku munsi w'ibizamini. Abiyandikisha ku rwego rw'abasirikare bato n'abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri 3 yisumbuye kuzamura, kuba afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba kandi ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Gutsinda ibizamini bizatangwa n'abiyandikisha mu rwego rw'umutwe w'inkeragutabara n'abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ibindi bizamini bizatangwa kuba barangije amashuri yisumbuye, kuba bafite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25, kuba barangije kaminuza cyangwa amashuri y'imyuga, kuba bafite imyaka y'amavuko itarenze 26, kuba bafite ubumenyi bwihariye bize mu mashuri y'ubuganga, ubuhanga muri engineering ndetse n'amategeko, kuba bafite imyaka y'amavuko itarengeje 27. Ibyangombwa bisabwa: indangamuntu, icyemezo cyerekana ko yarangije amashuri 6 yisumbuye, hanyuma icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire
itangwa n'ubuyobozi bw'umurenge icyemezo cyo kuba atarakatiwe n'inkiko. Abiyandikisha bazakora ibizamini by'ijonjora ku itariki ya 21 Nyakanga kugeza ku itariki ya 5 Kanama 2025 saa 2 za mu gitondo. Aha hakurikira mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni itariki ya 21 kugeza ku ya 22 Nyakanga 2025 kuri stade ya EPRC Kicukiro, naho mu karere ka Gasabo ni itariki ya 23 na 24 Nyakanga 2025 kuri stade ya Yerika. Hanyuma rero mu karere ka Nyarugenge ni itariki ya 25 na 26 Nyakanga 2025 kuri Kigali Stadium Nyamirambo. Naho mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni itariki ya 22 Nyakanga 2025 kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni itariki ya 23-24 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Naho mu karere ka Musanze ni itariki ya 25-26 Nyakanga 2025 kuri stade Ubworoherane. Naho mu karere ka Gakenke itariki ya 27-28 Nyakanga 2025 ku kibuga cy'umupira cya Ngando. Hanyuma ni mu karere ka Rulindo ni itariki ya 29-30 Nyakanga 2025 ku kibuga cya Gasiza. Naho mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni itariki 20-22 Nyakanga 2025 kuri stade ya Nyamagabe. Mu karere ka Nyaruguru ni itariki ya 23-24 Nyakanga 2025 ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Naho mu karere ka Gisagara ni itariki ya 25-26 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Naho Huye ni itariki ya 27-28 Nyakanga 2025 kuri stade ya Huye. Naho mu karere ka Nyanza ni itariki ya 29-30 Nyakanga 2025 kuri stade ya Nyanza. Naho mu Ruhango ni itariki ya 31 Nyakanga n'iya mbere Kanama 2025 ku biro by'akarere. Naho Muhanga ni itariki ya 2 n'iya 3 Kanama 2025 kuri stade ya Muhanga. Naho Kamonyi ni itariki ya 4 n'iya 5 Kanama 2025 ku biro by'akarere. Naho mu ntara y'Iburasirazuba no mu karere ka Kirehe itariki ya 20-22 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Naho Ingoma itariki ya 23-24 Nyakanga 2025 ku kibuga cy'umupira cya Ngoma. Naho mu karere ka Nyagatare ni itariki ya 25-26 Nyakanga 2025 kuri stade ya Nyagatare. Naho Gatsibo ni itariki ya 27-28 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Tariki Ikayonza ni itariki ya 29-30 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Naho Rwamagana ni itariki ya 31 Nyakanga n'iya mbere Kanama 2025 kuri stade ya Rwamagana. Naho mu karere ka Bugesera ni itariki ya 22-28 Nyakanga 2025 kuri stade ya Bugesera. Naho mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi itariki ya 20-22 Nyakanga 2025 kuri stade ya Rusizi. Naho Nyamasheke ni itariki ya 23-24 Nyakanga 2025 ku biro by'akarere. Naho Karongi ni itariki ya 25-26 Nyakanga 2025 ku kibuga cya Mbonwa. Hanyuma naho Rutsiro ni kuri 27-28 Nyakanga 2025 kuri stade ya Rutsiro. Naho i Rubavu ni itariki ya 29-30 Nyakanga 2025 kuri stade ya Rubavu. Naho mu karere ka Nyabihu ni ku itariki ya 31 n'iya mbere Kanama 2025 mu kigo cya gisirikare. Naho mu karere ka Ngororero ni itariki ya 2 n'iya 3 Kanama 2025 kuri stade ya Ngororero. Hanyuma rero iri tangazo mushobora kandi no kurisoma ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo ni wa#mod.gov.rw bikorewe i Kigali ku ya 2 Kanama 2025. Rambere Sendegeya ni Colonel umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Hanyuma rero twizera ko muri hose mukomeje kugubwa neza. Twabagezagaho itangazo ry'abifuza kwinjira
mu ngabo z'u Rwanda. Mukomeze mugubwe neza. Aya ni amakuru ya African Dizomen, ariko mureba hakanze subscribe, mubashe gukanda subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tugera tubategurira n'amakuru tubagezaho bijye bibageraho igihe.